Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga talang kapag-aaral sa kabilang kuwanta at sila sa saluran sa pag-ibig sa Allah sa mo at pagkantay mo mga pag-ibig Magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi, yang nasi karyaksahan tiap-tiap mau timpiasin waktu ini tahun haja tauta pagpatuntung ting kami rin di majlis ng ini namunain tidak Islam serta iban si mga sila nag-ulin si mga taridyo-ridyohan nila tahun na tempat nakabutang sa Allah Ta'ala pag namuin dalam doa amon kanyang patantang among kaburahan kuma kita niyo bahagi simpar sukuan na to dengan nikmat sa lago-lago dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala amon na in pagpatumtum piatumtum antara na to sa Allah Ta'ala at waktu ini suko sin mga kaanakan sin kami yari halaman na mo bihaon waktu ini lang ta in dimil kato tanyo pengajian habahasa lang ta sinama ina kumagpalukay baluko in hambuko talib ini Tarek Mustafa bal yatafadhal siyadatuhu mashkura. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Wasin pagsanglit makapagpuji ma Allahu Ta'ala serta salawat makasalam Manabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay na in ahli pamilya na makama mga kasahabatan na makama mga sigalam mea atawakan malugbog masunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli na mga pong tinay kumaaga ma Islam itukbal tabiin sa heka pagsarang syukur tujuan ni Allahu Ta'ala sin itu tabi na masi pinaindaman ni'mat yana ni'mat gaita balli manusia ni'mat gaita hinang bangsa jin maka bangsa manusia yana tuan ni'mat kaalum mga pong tinai kumaaga ma Islam in ayat itu to
Mga pong tinay kumaagam Islam, in ni'mat ito to, in subay usal tabi tuan makaridaan sin Allahu Ta'ala. Usal tabi makabayan sin Allahu Ta'ala, asupaya tahsil tabi inrida sin Allahu Ta'ala. Mga pong tinay kumaagam Islam, mula-mula nasihatan ko yung ginhawabaran ko, laton na pauni kaam. Mga pong tinay kumaagam Islam, in ayat ito to, daran tabi natakali mga sigalam, agkukutba matiyap-tiyap Jumaat. Mga masigalam, agmuhadara, sumagawa makarna balikan ko in ayat ito to, mula-mula paasob maginhawabaran ko, laton na pauni kaam. Sabi sin Allahu Ta'ala, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Sabi sin Allahu Ta'ala, makaagpasob ka o Muhammad, saban naltod in pagpaasob, magmumpat mga masigalam mu'minin. Sin Allahu Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yukin Allah Ta'ala, o kang mga bariman, mga agpaparat saya ma Allah Ta'ala, ittaqullah, agmatalaw kang ma Allah Ta'ala, haqqa tuqatih, sinmatan pagmatalaw, sinsabannal pagmatalaw, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dakam agpakamatay, buat malengkan in ka marialomansin ka Islam. Mga pong tinay kumaagam Islam, si Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dakayo min mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gakandilan. Sarta tasabot Rasul sallallahu alaihi wasallam mahadith na, a'lamun nasi fi halalillahi wa haramihi. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'ad bin Jabal, labi tao bang maparkala haram maka halal, labi tao bang maparkala sin pag-agama, sa mawaktu man iya tuan pinapay tu dunyaman, asupaya agdakwah, ain panagnaan nasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam maya. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunt. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya koyok na Mu'ad, ittaqillaha haitsu ma kunt. Agmatalaw ka ma Allahu Ta'ala mingga-mingga na ingkani anno. Parahal si Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dakayo min mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam gakandilan, sarta ahabbu ilallah, sarta salah-salah sana tujuan ni Allah Ta'ala. Intanda na, mawaktu man iya matay, jog-jog inaarasin Allah Ta'ala. Nangis in kabulud-buluran, sabab yuk na matay na inipon sin Allah Ta'ala kalasahan na. Sabi sa nasili si Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, agkalagihan luya sin paasab. Mga pong tinay kumaagam Islam, in pagmatalaw ma Allahu Ta'ala, iyan na ito isa halga-halga, in subay padagbos tabi ma Allahu Ta'ala, in subay panda tabi ma Allahu Ta'ala. Sabab, gayta daw hati manu siya in paruntungan na may tumadunya, labi luba na maallaw kiamat bangsa niya katalaw na ma Allahu Ta'ala. Singga sab inhantang sin pagmatalaw ma Allahu Ta'ala. Tasabut ma hadith an Abi Dharrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Innasihat panagnaan,
Qala ittaqillaha haitsu ma kunt. Maka in pagmatalaw ma Allahu Ta'ala, yana in tinggalan nu, in ay na hinarami Allahu Ta'ala. Demikian hinang nu, in ay na panahon ni Allahu Ta'ala. Yana in pagmatalaw, in hinang nu, in ay na panahon ni Allahu Ta'ala ikhlas maya. Demikian palawak ka, mga pamagosan ni Allahu Ta'ala. Mapuas ili, in subay tenggihan nu mau makaah. In sa mehe-mehe na pinawajib ay Allahu Ta'ala, mapuas in syahadatain. In hitunay nu in sambayang, hitunay nu in pagzakat, hitunay nu in pagpuasa. Yan sa niya mua makaah, in hitunay nu in mga parkala ito, buat malingkan niya na sa katalaw nu ma Allahu Ta'ala. In nasihati karwa, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Maka apabila ka kahinang pardusahan, in subay nulo ito pakanno makakahalapan, fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saban na to in kahalapan, pinapasan na in kalaatan. Maka min mga kahalapan, mapuas in kalaatan tahinang no, in pagtaubatan no tujuan ni Allahu Ta'ala, in pardusahan tahinang no. Fa inna taubata min afdalil hasanat. Saban na tod in pagtaubat, min mga sa abdal na kahalapan. Kama qala Ta'ala, inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yuksin Allahu Ta'ala, saban na tod in Allahu Ta'ala, lasa iya mga sigalam agtataubat, maka lasa iya mga sigalam sutsi. Wa qala Ta'ala fi ayatin ukhra, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Yuksin Allahu Ta'ala mayat saddili, maka agtaubat kam tujuan ni Allahu Ta'ala, o kam mga bariman, murah-murahan in kaam magparuntungan maallaw gana-gana. Inna sihati katallu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka ag-addat ka manusia sin pangaddatan halap. In itu manunjuki ya mapagmuamala nu, mapagsambibinu mapagkahinu manusia. In agpahalap ka mapagkahinu manusia, min mga kaulpil palangay nu, damikyan sa niya mua makaah. In agpahalap ka mapagkahinu manusia, buat malingkan niya na sabsing katalaw no ma Allahu Ta'ala. Mga pong tinay kumaaga ma Islam, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binantugay Allahu Ta'ala, main masabsing kusog nag-ibadat. Binantugay Allahu Ta'ala, main masabsin ay bang ay. Sumagawa, binantugay Allahu Ta'ala, masabsin halap pangaddatan na. Yuksin Allahu Ta'ala, innaka la'ala khuluqin azim. Yuksin Allahu Ta'ala, saban na to diya ka Muhammad, kana in agbobosin sa halap-halap pangaddatan. Intanda na mga pong tinay kumaaga ma Islam, mawaktu man in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam palangan tujuh ni tabu, sarta niya inatanda abahidanda agbosin mga panyap na. Mawaktu man tanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in abahidanda agbosin panyap na, magtuloy tuan tinabangan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in abahidanda. Sampai yuk tatak ka na sigalam tujuh ni lumasin abahidanda. Sampai pinaasok na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in panyap sin abahidanda tujuh ni luma na. Sarta tuan, susain abahidanda. Sabab sa niya pangahulmat naman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawaktu mansung namulain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilinganan iya tuan ni abahidanda. Yuk na to, itu yuk na sa niya yuk na pangahulmat kumakaah. Sumagawa yuk na, niya adja paasob kumakaah.
Pahali kayok na mapag-alonan si Muhammad. In iya o aaputingan. In iya o aaganda-anda. In iya o magkatsin pagkasilasa. Mawaktu mantuan takale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In bisarasin abahidanda. Insya tuan inasukan astol in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta kaayom in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawaktu man ya tuan sung na mole. Nilingan ya pabalik kay abahidanda. Yuk na to. Sayuk na alon no. Insambung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako na yuk na impinag-alonan si Muhammad. Mawaktu man tuan. Takale e abahidanda in bisala. Insambung si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katangis tuan in abahidanda. Maka imbisarana. O imbisara kuyuk na din sini inaan inili putingku. Kana yuk na inagbobosin sa halap-halap pangadatan. Mga pong tinay kumaga Islam. Ay sabin tinataga maya Allahu Ta'ala. Mamanga manusia. Agmatalaw maya. Tinunayin pagsambahayang. Tinunayin kapatut sin alta yan na agzakat. Tinunayin pagpuasa. Yuksin Allahu Ta'ala. Innal muttaqina fi jannati wa nahar. Yuksin Allahu Ta'ala. Sabannal to in mga sigalam. Agmatalaw ma Allahu Ta'ala. Sabannal to yuksin Allahu Ta'ala. Sabannal to in mga sigalam agmatalaw ma Allahu Ta'ala. Masabsin yuksin Allahu Ta'ala. Sabannal to in mga sigalam agmatalaw ma Allahu Ta'ala. Min mga paghinangdasin panoan. Makapag anibdama mga pamogosan. Tantu agdapa-dapa na sigalam sin ni'mat marelom sin surga niya sa na. Tanda na yan na surga. Mala aynun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi basharin. Yana sulga insagi bakas tanda mata. Yana sulga insagi bakas takala talinga. Yana sulga insagi bakas pasok tu jini pangatayan sin manusia. Demikian atat kala in manusia niya katalaw nama Allahu Ta'ala. Parsababan ikasikot na tujuh ni Allahu Ta'ala. Maka parsababan tahinang iya sa mulya-mulya na mahadrat sin Allahu Ta'ala. Hangkan na si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Alaysa bainallahi wa baina khalqihi silatun illa bittaqwa. Faman kana lillahi atqah. Wa kana minallahi akrab. Wa kana indallahi akram. Hangkan na si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Sa niya yuk na maantara sin Allahu Ta'ala maka maantara sinipun na parsugpatan. Buat malingkan niya nakatalaw na ma Allahu Ta'ala. Faman kana lillahi atqah. Nasaysayin kanian na landuin pagmatalaw na ma Allahu Ta'ala. Wa kana minallahi akrab. Iyanain sa sekot-sekot tudyo ni Allahu Ta'ala. Wa kana indallahi akram. Maka iyanain sa mulya-mulya mahadarat sin Allahu Ta'ala. Demikian atat kala in manusia niya katalaw na ma Allahu Ta'ala. Parsababan nirajiki ane Allahu Ta'ala sinrajiki insagi bakas inatangan angan. Yuksin Allahu Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Yuksin Allahu Ta'ala yuksi Ibnu Katsir tasabut matafsiran si Ibnu Katsir. Yuksi Ibnu Abbas matungod sin ayat itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ay yunajjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Ay bimakna pinalawak kay Allahu Ta'ala min kemon kasigpitan may tumadunya labilubana ma'allaw kiamat wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Maka nirajjikian ay Allahu Ta'ala
sinradjiki insag ibakasa na inangan-angan. Demikian atatkala in manusia niya katalaw na maallahu ta'ala parsababan tadawhatna ing kalapasan min siksa sin api narka jahannam. Parsababan tadawhatna ing kalapasan maadlaw gana-gana maka parsababan gainaya susah maay na tambani namin mga bahagi parsukuan may tumadunya. Yuksin Allah Ta'ala wa yunajjillahu alladhina takaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Yuksin Allah Ta'ala maka nilapas ay Allah Ta'ala min siksa sin api narka jahannam in mga sigalam agmatalaw ma Allah Ta'ala masab sin dara aganda tanda ataw kan alamat sin inangan-anganda yana pagdawat sin sulga maka gain na sigalam dagpakan min siksa sin jahannam minsan ay na maka gain na sigalam susah maay na tamban da min mga bahagi parsukuan may tumadunya. Mga pong tinai kumaaga may Islam ay intakallo tayo pangadjian maayat tasabot tabi din sininan. Ikaisa bang atatkala in manusia niya katalaw na maallahu ta'ala parsababan pinalawak kay Allahu ta'ala mingke mon kasigpitan may tumadunya labi luba na maallaw gana-gana. Ini karua bang atatkala in manusia niya katalaw na maallahu ta'ala parsababan nirajjikian ay Allahu ta'ala sinrajjiki insya gibakas na inangan-angan. In ikatallo bang atatkala in manusia niya katalaw na maallahu ta'ala parsababan tadawhat na ing kalapasan min siksa sin api narka jahannam maka parsababan gainaya susa maaya ay natambani namin mga bahagi parsukuan may tumadunya. Mga pong tinay kumaaga may Islam tumabtob na jamay to in pagpasob sin ako bang niya min mga kaptangan ko gay agtawa atawakan pagmaana ko sin ayat inili tuan masab sin kalam masin panghati ko makabang niya min mga kaptangan ko paddi mapangalebi atawakan mapangatayan bi ngam ko kaampunan labi na Allah Ta'ala ingampun makitabi. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.